thobela ke a le lotšha ke a le tamiša ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo ke le tshwaretše ditaba tše di bose gomme ke tlo kgopela gore le subscribe le like video ya rena gore le kgotle button wo ya go ba le a thumbs up le share video tša rena le batho ba le ba ratago le comment on the comment section ke kgopela comment tše di bose comment tša lerato comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho ke kgopela gore di advertisement tše dingwe le fele le di lebelela le se ke napa le di skipa ka moka ga le di skipa channel ya rena ga e kgone go growa ke molao wa YouTube gore channel ya rena e growe ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng ke rata re dira reading ya rena ya beke ye re ko rena dilo di tlo sepela ka sebopego mang re ko rena mangwele a rena badimo ba rena ba le go mokganyeng ba re guide ka tsela mang ke na le the 7 of cups ke na le the 5 of pentacles in reversal ke na le the 9 of cups ke na le the 10 of cups so mo ke ba bolela ba re ntho tlo tlhokomelang ke taba ya temptation goba meleko a ke re moleko le ro ka tla mo wena in the form of temptation ka nako ngwe bila be meleko ka nako ngwe ke nthwela gore dilo di diragala ka bontši ka raphelo ba gago mo ile gore ga o sa tseba rena o choose ye feng o feletša kore go ka se plan ga botse wa se choose ga botse o ka feletša o choose ntho e leng gore o ka tla wa tla wa ke tshola in future e ka tla o tlišetša di bad results so ba buša ba re o tlhokomele batho ba ba leng ka ra bophelo ba gago a ke re ba re make sure gore ka mehla o ke surrounded by people ba ile gore ba go rata batho ba ile gore ba go hlompha batho ba ile gore ba o laka le tšalo tše di botse go ka ba le bagwera goba batho ba ile ba ka tla ka ra bophelo ba gago e le batho ba ile gore ga se batho ba nnete batho ba ile gore ba na le di-agenda tša bona tše di-negative batho ba ile gore maybe o ka kgotšela gore ba go influencer gore wena o dire dilo tše le gore ga se dilo tše di botse ba go influencer gore wena kore o phelo bo ile gore ga se phelo ba maleba ba go influencer gore wena o be kgole le tumelo ya gago kgole le mangwele a gago goba kgole le modimo wa kgotšela go thoma phelo bola e le gore ga o sa rapela ga o sa bolela le mangwele a gago ga o sa bolela le badimo ba gago and then e le gone ga ba go ntšha ka re ga kganya ba go iša mo sebeng ke re ba re batho ke batho ba ile gore ba after soul ya gago ke batho ba ile ba recruiter o ka se tlhokomele wena ba tla go recruiter a kere ba mma ka tla go wena motho a tla a go botša gore a re dire ntho e so gore kgone ba ditšhelete wena wa ba tempted and then mara o kgona go tseba gore ntho a re dira ga se ntho e botse mara ka baka la this temptation ka baka la moya o kwa gore re rata tšhelete goba re nyaka tšhelete ka raphelo ba rena ka gore ntle le yona re ka se kgone go survive wa feletša o dira ntho ya mohutenowe ba re o tlowela dikotsing so mangwele wa ba re ka mehla theletša di-science tša bona ka gore go tshwantse o make a decision go tla ba le sign e le gore ba tla e romela mo go wena gore o kgone go tseba gore okay ye ga se a good decision ge nka dira ka tsela yeke go tlo ba le di-bad consequences and then ye ke tsela maleba ge nka dira so go tla ba le di-positive karma jwalo le jwalo and then ba re when coming to tšhelete ga o ska tlhobelela too much ka tšhelete tšhelete tlo ba gona ka raphelo ba gago this week ke lo tša mabaka a tšhelete a tlo sepela ga botse and then whatever you have o tlo bona o spenda le balapa la gago le thabile o spenda le batho ba ile gore wa ba rata ka ba le the page of swords ka ba le the high priestess ka ba le the 3 of pentacles ka ba le the 2 of pentacles but this week o tlo ba le mešomo e mentši o ka ke khumana o šoma mešomo e mentši ka nako e tee goba mohlomong ka nore o multitasker ba re o pay attention to mešomo ya gago le go kgotše le gore o dira lo tše ntšhi at the same time project tše dintšhi at the same time pay attention to each and every project gomme o e dire until o ile o e fetša and then ba buša gape ba re nto kgole gore o balance nako ya gago go bona o tla ba le meeting this week ge ile gore motho wa di-business maybe mo ile gore tla ba o negotiata le batho ba bangwe concerning di-business ka nako ngwe ke mabapi le taba tša kago tša ka mošomong mo ile gore go tla ba le meetings tše ile gore o tshwantse o di attende ko bona o šoma mmogo le batho ba bangwe
le šoma together gore le kgone go fitlhelela dinyakwa tša lena. And then go ba bang ke bona maybe wa attenda di-trainings tše di itseng tše e leng gore in future di tlo o thuša, ke mo e leng gore letseno la gago le tla tšwa gona, ke mo e leng gore dimpho tša gago, ke mo e leng gore lehumo la gago le tla tšwa gona. So ba re tšwela pele o theeletše moya, ge moya o bolela le wena, mangwele a go batla bantši ba etla go wena, bantši ba bolela le wena kgafetša bantši ba go guida. Ka buša gape ka ba le the 9 of swords, ka ba le the 7 of wands, ka ba le the ace of swords, ka ba le the judgment. Ba re mo go wena ba re ntho o swantse o itlhokomele nngwe gape ke taba ya meleko e le re ka fošiwa mo go wena, mo e leng gore ka nako nngwe go tsoga forogo mmele ga o gabotse, mmele o thenegile, o ka re bo se o robale. Ka nako nngwe o ka no ba le bolwetši mara e se taba ya meleko, e no ba bolwetši, mohlomongwe o šoma ka thata ga o kry nako ya go khutša, mohlomongwe malwetšinyana a ma-simple, not bolwetši bo e le gore bo ka ba go ša sepetlele, but o ka ke kgwetše le gore bolwetši boke bo go robatša fase. So mo ba ra gore tlhokomela mmele wa gago, tlhokomela dijo tše o di jago, ka re tše dingwe kgwetše le gore ke tše le gore di tla go bakela allergy, and then o thoma go fetša o dija jo tšeke o ba le mogolo wa go lwala, teng, go selega, go dukologa, jwale le jwalo. Ka nako ba re through meleko manaba ba go dira gore wena mmele o phele o lapile, o se ka ba le maatla a go šoma, o se ka ba le maatla a go concentrata mo mešomong ya gago ye le gore ka o tlišetša letseno in future. Manaba ba tla o dira gore wena o be le mogolo wa go tšwafa, go swantse o dire dilo ka mohlaphola o postpona. Manaba ba tla o dira gore wena o be le di-nightmares, bošego o robetše, ditoro ke toro tšela tša go tšhoša. So ke letselo gore ka di-experience this week o tlhokomele ya bantse la gore ka la gore this is a warning, ke letselo ba botša letselo gore di ka nna tša diragala, make sure ya gore letšo ka di diragale mo go wena, gore wena o tlo make sure wa ke protector starting from today, gore meleko e le gore ba leka go e foša mo go wena, di-spell tšo tša bona di ska ba tša diragala, ba dire gore ba lebale ka wena, ba tlhoke maatla, ba felelwe ke maatla, ba felelwe ke tshepo. Go ka ke protector, anything e le gore ba tlo e foša mo go wena o tlo e bona. Monitoring spirit e le gore ba tla itliša mo go wena ba ba e fošitša ka lapeng la gago, ka aim ya gore wena o ka se e bone, wena o tlo e bona ntho. So ke ntela gore ke protect. Ba re tseba gore manaba a gago kotlo ya bona e etla this week, manaba a gago ba tla otliwa ga bohloko, something se tlo diragala mo go bona ka gore mangwele a gago ba gare ba go lwela, meleko e tla bušetšwa morago, dilo tše dimpe tše ba nyaka gore di diragale wena di tla diragalela bona. So ba re tšwela pele ka go ke protector gore ge ba go lwela le bona maatla e ba mantši, ka gore o gopola gore manaba a gago ga ba bereke ba nnoši, manaba a gago a bereka le di-spirits tše dimpe, di-poltergeist, di-demonic forces. Ka fao mangwelo a gago ba re go wena ba re tseba gore batho ba pele ba dira dilo tša ba di dirago, pele ba dira di-spell tša bona, di-hexes tša bona, ba bitša tšona di-spirits tša bona gore di ba fe maatla. So le wena ka mehla e re ge o ke tšhireletša, ge o e lwa ntwa eke ya semoya, o bitše mangwelo a gago gore mangwelo a gago le wena ba go fe maatla. Ka buša gape ka ba le the justice, ka ba le the page of swords, ka ba le the tower in reversal, ka ba le the king of wands. Molaetšo mogolo kore o tlo fenya manaba a gago beke ye, manaba a gago ba tla felelwa ke maatla, o tlo bona diphiri tša bona ene ebile o sa tlo ba tseba, ba bangwe ba leka o ke khutiša, mare mangwele a gago ba tla o bula mahlo gore o kgone o tseba, goba o kgone o bona gore mokete ga se motho a nratago, mokete ke lenaba laka, tseba gore o tlo ba fenya, ba dilo tšago di tlo sepela gabotse. Meleko e le gore ba e foša mo go wena e le ge ba leka o thibela dilo tšago ba tliša di-blockages le dilo tše dimpe ka raphelo ba gago le malwetši le dihlakahlakano le di-nightmares, meleko ya bona e ka se šome, di-spell tša bona di ka se šome, ka baka la gore mangwelo a gago ba tshwere di-swords tša bona, the divine swords, ba gare ba kgatha meleko yewe ba e kgatha
ba ikhata gore se ka fihla mo go wena. Ka ba le the justice, ka ba le karata e re go mo wena ya re trust, ka ba le the one of cups. Mangelo a gago ba re tseba gore ba go rata ene ba tlo go lwela, ba ka sele ba o furaletše. Se seng gape ba re ntho ba nyaka gore wena o e dire ke ntho la re wena o be le boitshepo. Go ena le boitshepo, ka go itshepa ga gago o kgona go fenya manaba a gago. Maro ka kgotse le gore wena o ba le mogolo o ke dauda, ga o ke tshepi, wa ke nyatša, then a gona mo yang gona. Ba re e ba le boitshepo, ba re ntho ngwe le ngwe e swantše thome ka wena. Ge wena o ke tshepa, then o tlo kgona go tshepa badimo ba gago ba le go mokganyeng, then o tlo kgona go tshepa mangelo a gago, then o tlo kgona go tshepa the universe, then o tlo kgona go tshepa le modimo. Mara ge wena o sa ke tshepe, dilo tše di botse ka moka o ka se di tshepe. And then ba re ge o sa ke tshepe, ke mo e leng gore manaba ba kgona go kry-a access to wena, ba kgona go kry-a access to your spirit, ba kgona go kry-a access to the thoughts tša gago, ba kgona go kry-a access to ditoro tša gago, ba kgona manipulate ditoro tša gago, ba tliša di-negative thoughts ka gare ga monagano wa gago, ba tliša dilo tše dimpe mo go wena. Wena wa sa tlhela o sa tshepa thapelo, wa kgotse le gore ka mehla o rapela without faith, goba ga ona maatla a go rapela. Ge nako e la go rapela ga e fihla wa postpone ka gore ga ona maatla a go rapela. Go ra gore wena ga o ke tshepe, wena ga o tshepe modimo. Ba re ke tshepe, ke yona the first step ya gago ya gore o kgone go fenya manaba a gago. Ke a leboga, ke yona reading ya rena this week. A re kopaneng gape bekeng e latelago. Ke a leboga.